50% که آدمایی که ما را تماشا کردید قطعی تلفن تماشا میکنید با تلفن уверенным که ای 50% بسیار تلفن ای 40-50 هزار قیمت میسته امروز ما میریم تا 40 هزار رسیده ماشین میخریم щоб شما در آخر ویدیو فهمی که چه شما میتونی ای پلی مایده پل کار کرده سر کنی نو بسیاری شما این ویدیو را میکشه میره اینستاگرام تیک تاک تماشا میکنی یگان کمدیا خندیدن نو شما را نمیفوره که زندگیتون علیش کنی برای که در شما این نفی در کنید شما آموخته شدگی تنبل شدگی فهمیدی اگر خود شما فهمی که ما درباره چی گپ زدیم شما باید ویدیوی پیشکی ما را تماشا کنید گتا یک ماه پیش ماکس در میان 2-3 روز 42500 سوم کار کرد ما در شما پریمیر نشون میدیم که چه آدم میتونه ای پلی مایده ماشین بیزنس سر کنه چه حزمت میتونم پل تیم بتن 400-500 هزار تیم نو تو در قدری او پلوکو نمیرسی فهمیدی بتن پلی که داخله و میایکو تو میگوی اکای فلزین ولی با میتیا سومون افتو پلش بیسوره میتیا من میفوره که تو خودت فهمی ماشین بیزنس بکنی که I know در قدری هر یک کپی که کار میکنی در قدری پلت برسی بتن آخران بار تو در میان 2 سرویس کار کردی 42500 سوم سرویس هم کار کرد همه ما довольним تو بگو که چه خیلی اشوشنی بود چه خیلی 42500 سوم کار کردی بعد 42500 сум кор кардан конечно месте фикр мекунӣ ки ҳамин корро дальше продолжать кардан дар кора агар продолжать накунӣ сар вақт нахези ай пишти ҳамин кор наша бо магарам бихези бо стройка бо автомойка бо такси азов ин кор нест лучше ҳамин корро сар кардӣ бояд продолжать кунӣ макс медони ман фақат дар худам я чӣ мегӯям одам ҳар як одам дора возможност зиндагӣ худша алиш кардан ту 1 сол азоб мекашӣ 10 сол зиндагит зур мешава 10 сол азоб мекашӣ зиндагии ту зур мешава бо зиндагии падар модарат хоҳар апат бо зур мешава но бисёри одамои мо худшро намефура азоб мефура без ответственность биёянд ойлик 40-50 ҳазора гирифт рафт хонаш хоб рафт ҳамихи ай ҳама чизи қимат дар рӯи дунё ай ҳама чизи қимати вақти одамай агар ту ёшита просто так сарф кардӣ дар телефонбозӣ дар ягон фигня зиндагитам ранги ов мерава боравай ай 20 то 30 бояд одам зиндагиша дига кунад максимум стараться кунӣ сол ба сол одам вақти возраст мешава ку хушд наметия ягон ҷо дард мекунад хата жилет мекунӣ зан мегирӣ ку уже проблеми домашний зиндагӣ мешава қин чикор мекунем имрӯз мо мерем мошин мехарем мо дар ту пул қарз паз наметим мошина ту мехарӣ дар ту нишон метим мошина ту соз мекунӣ бояд дар охири ҳамин видео ту он мошина фурӯшӣ бо дар ҳар як бародари мо нишон диҳӣ ки чихе ай 42500 сум ту метавонӣ оста-оста 100, 200, 300, 500 ҳазор кор кунӣ гӯ ки чихе мошина ту ёфтӣ мошини чихе ёфтӣ барои чи именно ту ай майда сар кардести ки чтобы аста-аста чтобы боло брайда вақти вестера харидем пло қарз будан қарзоро гардондум додум вақте ки вестера фурӯхтум монда 42500 сум ман мегӯям ки дар ҳамун 42500 сум ҳамун пулам оборот кунам қарз нагирам дига мешава мошини арзон бихарӣ шарт нест мошини сразу 400-500 ҳазор 1 миллиона бихарӣ мешава ай ҳамин 42500 сум соли дига дам мошини 1 миллиона бихарам ҳамиро оборот кунем 1 солда ай ҳамин пул мешава хеста красавчик ман мегӯям айдастам чиқама бия ёрдам мекунам бардорам нигоҳ мекунад чихе оста дар целят мераси барои азиз рафтем мошина мехарем как всегда рафтем уже мошина заводӣ карда нигоҳ кунед опыт надорада бояд якум маслаша проверка мекарда бояд якум медидак мошина надида уже заводӣ карда ну чиш мегӯй сағирара ин мошина макс чӣ хелай мошина чӣ хелай сағира бояд якум маслаша медидӣ антифризша бояд нигоҳ мекардӣ маслаша проверка кардам буй антифриз кесте значит антифриз за бачако нишон кемида подори нахи мошин 012 чандай соли 2005 короче чанд сум хатиш так говорится кади 28000
Барои чи арзон? Чи проблем дора? Чи проблема? Накшишки яки бо заводи намеша, барои ки долго истаги боши. ПТС. Овоз та баландтар бу ки? ПТС. Машин дар номи худаш нест. Аҷо снимат шудагия мошин. Гаҳё хапидагия. Техпаспорта қатъи номери мошин гирифтагия уж. Ин номерои худи мошин нест. И дигар номерам хизада мондагия, просто ҳам фурӯшташ до пеш. Боз и номерои худаш нест, короче. Номерои худаш нест. И кандагия номерша гаҳё гирифтагия. И бе номера мош. Без номера. Фақат я ПТС холи дора. ПТС неми қоғози холи аст. Барои ҳамин нархш арзон. Барои ҳамон нархш арзон аст, бо хусуси мошин камбудӣ дора. Се равно ин мошино местан ай 60-70 ҳазор хусус ба ҳамин камбудиёш. Ба ҳамин камбудиёш. Ба ҳамон камбудиёш. Ин мошина 50 000 фурӯхтани буд, 28 000 нархш кардам. 25 таш гуфтам, каш не гуфт наметам да 25 та 28 000 да розӣ шудам. Я ПТС холи дора. Бози мо бояд фаҳмем. Ай номи ки да номи ки ай учёт снимат кардагия, да номи ки снимат шудагия. Ай номи ӯ дам бо да горку препарадаш да хидмо бикунем. Но ина через ГАИ знакомӣ уже мекунем. И через знакомӣ мекунем, через ГАИ. Чизи арзон ҳеҷ вақт намешава идеалне. Значит, арзон значит дора ягон камбудӣ. Ин редка мошина мехари арзон бай камбудӣ дора. Ҳозир значит мошини мо на ходу, кузовша, мотор, коробкаша проверка кардӣ. Мотор кор мекунад. Не багажш. Ҷои писидагиша дидӣ? Уже ту ҳуй кардӣ, молодец. Уже оддӣ, уже ёд гирифтӣ, сидаи харакӣ. И багажай. Уже сварка кардагиян чашкоша. Кардагиян, мастикай уже. Уже сахчисё кардагия. И барашам ҳам хелайна. Ну, чашкош соза, писидаги нест. Но мо дидам ҷои писидагиша, дайнаи парошта дидам Макс. Ҷои бин. Ҷои писидаги. Ин мошини рафт так Макс. Я ҷоиш писидагия, ну, камбудӣ дора иқаки, значит. Какие планы? Чико кардани ёстира? Машину довести до ума, полный ремонт кардан дар курай. Писидагиёша убират мекунем, краска мекунем, ҳама ҷоша не ҷои дар куриша краска мекунем. Документоша мебарем, машина да учёт мемонем. Дискои хушруш мезанем, салонша химчистка мекунем. Музика ҳама чӣ дора. Мекунем товарный вид. Ай мошин мешава пули хушру кор карда. Минимум 100 000 ай мошин коркунӣ мешава. 100 000 мешава, долго ждать канда кура. Мо вақт надорем. Агар ҳамин гапои гуфтагита ту бикунӣ ҳамаша, 50 000 спокойно мекунӣ. 50 000 кор мекунӣ. Окей. Ҳозир ти да хариди чанд? 28 500. 28 500 метонам ҳамин состояние мо ира ҳозир да 50 000 фурӯшам. Не, да 50 000 мешава. Ҳозир мо да бардора бо нишон метим кузов чиқалака. Ҳозир ти метони пеш сервис бари, я бор мешави кузов салон. 50 000 да метони фурӯши спокойно. Ту уже метони 20 000 кор карда да як рӯз. Ту ӯ рӯз да се рӯз кор карди 42 500. Ҳозир ту метони да як рӯз 20 000 кор. 20 000 не. Агар 15 та ҳам кор кунӣ барои тира басай. Одамое ки мақсад надоранд сервис шароит рост кардан мошин хариде, мошина шуште, фурӯхте. Тамом ҳамиқа кор дора инами мошина мешава ҳозир ай ҳами 25 000 ам да 1 соат шумо да ҳеч ка наметиш. Шумо метони ҳамира кор кунед. Неки мо ира хушрӯ мекунем. Пли зиёдтар кор мекунем мо. Мо дорем возможность. Самое главное сар кардана. 20 000 ам плай 15 да як рӯз ки метете 15 000, 20 000. И 28 000 и пул нестем. Да 28 000 телефон наметян магазин медред. Вообще 20 000 и копеечная, ну Макс. Короче, ты дам нишон ты. Гчош пистагия, чико гагияй, что и бордоро, ҳамаша бина. И как балантар кабзаки овозот биёян ки овози мошина. Ичаша нишон дода. Аркоша озиста алиш мекунӣ. Аркоша алиш мекунам. У параш. И пара арка алиш мешава. И пара маркаш пистагия, о. Паро. Алиш мешава. И пластиковый порога, пластмассия порог. Хагиш туда штаги. Алиш кардам. Ну полш создай, полша ягончира памка да. Диди зонут карди. Полш создай. Не крилоша алиш мекунӣ. Не крилоша. Балонош зимнян, летний мезанем. Балонош летний мезанем. Бампери пешам дефект. Бампери пешам алиш мекунем. Бампери пеш алиш. Нехе бампери пеш шикастагия, бампери моторш, ну соз кор кардеста, рост кор. Шоздай. Кор кардеста. Моторш создай. Антифриз дора, Макс, диди чё-то овозиш бромадеста, чи? Не, Макс, надора вообще антифриз. Антифриз
надорам аксар бора вай ку ака вайша нишон тем салонша нишон тем барда салонш ну такой уставший мужчинча ну вороги айда зурда пулимо намераса пул камай барда азиз 40500 сомда ай зиёд пул нестай як рук хайш мекади макс медиди соҳибаш короче хача нишон надодак не мега мара съёмка накне мега хай съёмка накне съёмкаш намекунем лабавоша макс примерно да фикр не 10000 мерава не пули устока тия 25000 сарф мекунем 25000 пули устока сарф мекунем ҳозир ту мере бамперша мехари ду пароги пластикиви мехари задни аркоша мехари бихе мекунем навшам пеша сервис бурдан ҳозир медурем як бор овшапакш мекунем тоза шава мебарем сервис устора меброри усто мега фикри чанд сум мегира чтобы одамо примерно представить кунанд ки агар ваё сервис надоштагӣ бошанд чанд сум даваё ин мошин меқавта ҳамхаста хай короче ҳоли пулша надодай брат асоибаш пулша бите пирсиш ки то да учёт мондана ответственность давай ҳаста агар да учёт мондан нашта ягон проблем шид бо мо пешвай меоем не ки мошина додем всё ҷонаш халос шид ай мо да ин дунё халос шидан просто нереальне хай намшам ҳайшки макс ҳайшки бор нёкун обязательно скорость бику мошинои кӯнаягу коробкаш соз кор намекунад глушителшам кафидагӣ бидайда глушителшам кафидагӣ бардюрай пад мезани шози ай мошини писидагӣ бо нарезда мошини уставша барда азиз ну охи да 28500 сум ки метеда охи мошини нахадоира биди ҳарош кор мекунад ҳамаш кор мекунад так хушло ахай ҳайшки назад вперёд ҳайшки назад вперёд ҳайшки одамо ай мусорка пул метавон вай шикастагӣ ягон чи овозиш баландай глушитель расидестай хай набошам мойка ҳайшки да мойка мешӯемиш мебарем сервис байша пулша надода гиҷӯ мере пулша марбути умарда гонага ки гирехта да мойка ждат мекунем тура ПТС-ша нишон дем барои азиз ёкни ПТС-и мошин нах як ПТС-и холия дести ПТС-и холи ПТС дубликата мо уже автотекаша хайрдим ҳамаша ёкни нахи да шумо нишон дем не ай беғайр за ПТС ҳичи нестай дигар мо даниша дагаи ҳастай знакомӣ ягон сумуш метиҳем дани соҳибша мепартояд паспорт прописка ҳамаша дамо мепартояд а так ина ПТС-и мошин дубликата бозисти хай мошини кӯна хай барои гапа бисёр намекунем боз мошина мебарем мойка мешӯем да сервис бурда дальше мошина соз мекунем мошина мойка овардем ту бояд максимум пила эконом кунӣ пирс да чанд сум мешувад чӣ кор мекунад ту дромадисти максимум эконом пирс да ту ҳозир кузов салон дар кор нестай ту бояд просто кузова бишува без сушка максимум эконом канда курай а так ну намедонам чӣ бигӯм мошинчаи созай мешавад дайтари пул ҳечки ба шуморо мошин наметиҳ лабаҳошам шикастагӣ дади лабаҳошам шикастагӣ салонаш мо просто вай мекунем да барои азиз одам вақте баъд ягон BMW Lexus да ин мошинаро мешини ин мошинаро ҳисоб намекунӣ а як хело да ин мошинаро просто зора просто рӯз ба рӯз сол ба сол ҳа чанд сум 200 сум давай 200 уже 28000 700 сум 28000 700 да сейчас он сделает он же специалист всю жизнь ездит на таких машинах
Сейчас ты попадёмником. Ҳавоя намуд зӯрае ки погода просто аҷиб буд. Ҳозир история нақл мекунем шумода. Дар ҷа бишинем ки ҳаво гарма. 2011 сол борду азиз, 2011 сол мо дар ин моҳика кор мекардам. Дар ин моҳика мо кор мекардам. Ай 2011 то 2012 дар ҳаминҷа кор гита як ним сол мо дар ин моҳика кор кардагим. Бовар намекунӣ, як намуд азоб, фақат гишна, пил надоштам. Як азоби холида, онаҷа комната. Ҳозир бисти агар соҳибиш ҷанг накунад, дар шумо нишон медиҳем. Дар ин ҷа комнатада мо хоб мерафтам, ҳозир нишон медиҳем. Инҷа офис буд. Дар ин ҷа мештак начальникиш, мо дар ин ҷа ойлик мегирифтем ҳамамон. Примерно 200 сумӣ мо да медодам ҳар рӯз ки мо ягон чи бихем. Давид дастам дар ин моҳика кор мекардам. И зиндагӣ набудаги просто азоб не давҷа. Ҷои хоб. Пӯйш накӣ давҷа духтара як каси холофтагӣ. Бу примерно як ним сол дар ҳамин ҷа кор кардагим. Бор мекунӣ Макс? Да микроволновка ку тухм жарид мекардем, картишка жарид мекардем, пельмена мефурӯхтем, як корҳое мекардем ки худо дигар амтари корро нишон надиҳа. Агар ҳар вақте ки ман агар айхидам бирам ку, агар рисикати бигум хует кунам ку, агар ман ҳамин рӯзо дар ёдам меоя, ман саҳари барвақт мехезам мерам кор, ай пишти корро мешам. Мана намефура ки ман дигар биём дар ҳамин ҷа моҳика кунам, моҳика шумам. Мана мефура ки фақат ба нахи мошин биём, мошинма бишум, дар он соя бишинам, кофе хӯрдам, рафтам ай пишти кор. Боро аввал чикор кан накунам Макс? Меҳнат кан накунам. Придумать кардан дар коятон. Ина мо кор кардем пили и хак, мо даму пил рафтем оди мошин харидем. Мо оди мошина бо мекунем, бо ай мефурӯхем, бо то кор мекунем. Мо кор намекунем дар моҳика. Мо кор намекунем дар строй. Барои ки мо уже дорем план. Мо дорем цела монда, пеш мерем. Не мошинчата шуштаса вид пайдо кардеста. Тозак шдага, тозак хуштувак шдаг. Вид пайдо кардаги так. Давай. Тоти рубта, тоти. Ҳай када натонисти сағира охи ай. Бо бампери мина назнани ки сағира придётся я 30 сол кор куни бо ки пли бамперати. Видуха пайдо кардага бачако, нёки чи видиш хушушдаг. Монда ҳамуҷа па дая ҷомон шохи ҷои қаҳиш мекунӣ сӯсе. Бор мея сёмка кунам ҳамина тоза. Вид пайдо кардаку. Ҳозир хе мекунем. Ради интерес ҳоз мерем сервис, усто мошин харам фақат ваё. Мегем ки да чанд сум мехарам. Ина шушти бурди чанд сум метиян. Агар 5 дорам тия и плюсе. Фаҳмиди? Ҳоз мепурсем да чанд сум метия. Так писидагиш бисёре Макс. Стоит ай восстановить кардан ёки не стоит ай намедонам. Ҳозир мебарем сервис. Сурав фарёд мекунем, мебинем, ҳисоб мекунем, ҳамаша примерно пулзатама чанд қадар расход мекунем. Ҳисоб мекунем, расход мекунем. Выгодно ки боша, созиш мекунем. Ҳозир биё чем савосимаш дана Макс, чем пул сарф кардан бисёр ҳисобиш кунем, ҳамира полностью шишта. Стоит ай восстановить кардан ёки доброш ҳозир примерно 20,000 кор кунем, 25,000 баста. Фаҳмиди, дальше берем. Тестар. Но мешава соз кунем, барои ки писидагиш бисёрай. Документ, страховка, вахка, что-то моҳиқа вақт надорем. Мо бояд ҳар ҳафта дар бародаро видеои нав партоем. Агар тира як моҳ соз кунӣ сағира баё видеора киш дод мекунад як моҳ. Хай биё гапа бисёр намекунем, ҳайки сервис бра. Ҳозир мебарем сервис, мебинем ку дар чанд сум ира мо соз мекунем. Мошино ҳамаш сервис омаге бардозис. Мошино ҳамаш сервис мо краска омаге. Ҳозир да шумо нишон медиҳед уна мошина, шумо талхатот мекафа. И хеле мошини сахзадагӣ да ҳаётон шумо надидед. Мошинча доштагием да уна ҷо мошини истодагиай.
اینه ماشینم کار میگه. فیروز تو سگرای ماشین خریه همیره مکس خریدک 28500 سوم. چقدر تو همیره میخریدی؟ ایتا دیلت نه که همی پریمیر دیلت دچخه میکشه. نه پریمیر سوی مفهمم که همی قپل مکس کار میکرد. دیل تا میکشدگی بشه بگو نه که در کامرا ازم قیمت میگم از اون نه. چقدر ده های ماشین پول میده؟ 35 تا. تو پریمیر نمیتونستی 500 چند 28700 سوم شد. 8500 8500 دی. уже 8500 دوست. تو уже 8500 کار کسی پاتا روز. بار میگی 8500. это уже плюс. این فیروزی قاکی بخیل همیشه 50000 فروشه 100% میشه. میشه 50000 فروشه این فیروز همه کم شد گفت. خی ای تو پلوس 8500 уже پلای. برای یا مویکه آوردیش 8500 پلوس کار کسی. короче ما چیکار کردیم فیروز؟ اوستا همش زنگ تای میگیم که تو کار کنی. دو تا ارکش علیش میکنیم. ارکش. کرلوی پیش علیش میکنیم. بامپری پیش علیش میکنیم. بامپری پیش علیش کردیم. بعد میستا میکراسکا کنیم میگیم همیرا. اینجوش از دیگه دیسی. یا خودش کراسکا کنیم. شتم های ماشین توار نوید کنم. وقتی توار نوید کرد، این 35000 نمیستا. او уже میستا 100000. یا که 120000 ماکس. Какой хороший рукам. Макс! Пойдите, Замбур газет? А где Замбур мегазадра? Да Россия. Фат, деона, чего деона, деона, наша. Нёки бардазис. Я кори дига омагай. Дашмо нишонтием. Фозаген полра уже кадем, бе дашмо нишонтием. Фозаген полра диде. Краска кадаги уже собират кадесте, видно. لانجرانش نشانتیم دیست لانجرانش. اگه ای پارش نمیشونتیم داشتم دو لانجرانش. ماشینا هازی ما سبیرات میکنیم دیستی نه. ماشین تاپا تایوره فقط زبچشا خریدگیم سبیرات میکنیم. اینه لاتوی درنشای، ای پیچکاشای و اوسیتلشای. اینه این ماشین داشتم نشان دادنی بدم. این برداری ما این ماشین ای کازان آوردک بردارو ای کازان. نه. اینه خلاکی ماشین اومده گیر. دسته ایست بردارو. این خیلی ماشین اومده. خونده سالار 2018 سال. صاحبش اکا گفتم، دودار گفتم، همه چی گفتم بیو های ماشین ساز نکه اکا. میگه نه های ماشین دام ساز کردی. گفتم که بیو دپلی همین ماشین بوی قدم افکار که تو پگا میتونی ماشین خرید در تاکسی برمونده کار کنی نمیگه دودار همین ماشین ساز کردی. ای شهری کازان ماشینش آورده. این 2000 کیلومتره. ایده بینی؟ мотор, цепь, همش کلینوا همش معلومه. چشکش ببین دیگه. стойкаш ببین دیگه. سالن اینم خیلی. بعد چیکار میکنیم ما میخریم کوزوف. کوزوفی ماشین میخریم полностью. айна اینجاش میبریم. یوکنی. айна стойкаш میبریم. айна стойка میبریم. ای полош میبریم. پشتش ای خودش میسته پیش. ای ماشین دیگه را میگیریم. پیش полностью نام میزنیم. запчастоша перекидать میکنیم. بعد چیز запчасти که دامون نرسید بعد запчастоша ما نام میکنیم. ها زنبور گاز دک تو برو واردمش کی گاز دک درسته زنبور ایجا کو بر نشون تکو این جمع گازیت نه سه جمع گازیت زاتو کاپو مگم کاپی دمش کوام خیلی گاز داره ای کجا غلطی دک وای کاشیدمش دادرمین oldu زنبور بوده زنبور خای نیوکو چی فکر کردی برات تا بگو کی این کارو را نشون دادم آدم‌ها вообще ولی ای خودش میره ایره به ماکس بین این просто тотал این خیلی مشکل من даже میترسم واستانیت کردن نه اگر دستایش در کار باشه خود تانکره استوریسی که تماشا کرده این ماشینا دیده که هم خیلی ماشینا میشه مقصد واستانیت کرده صورت پارتوفته است بسیار تون دعوت ساب مینویسه زنگ میزنه ما اسپیت جواب دادن نمیکنیم برای کی چی برای چی یخی آدم بهوده زنگ میزنه بهوده مینویسه چی مینویسه اکا میگه همین یا نوچورده دارم کاروبکش ریمون کردن در بچو ما کاروبکا نمیکنیم موتور نمیکنیم خداوی نمیکنیم ما میکنیم کوزاو نوی کراسکا جستیانکا
салони мошин ягон кор боша мекунем. Некем двигатель мо вообще намекунем. Барои ҳамун агар шумо мошин дошта боше задагӣ ремонт кардани метонем мо дар шаҳри Екатеринбургем. Даётон бигире вардод Екатеринбург, улица Лётчиков, да? Метонем биёрем мо мошинтона ремонт мекунем. Нёк бародар моро поддержка мекуна. Мо чико мекунем? Мо метонем ҳоёра поддержка карда? Мо метонем ора поддержка кунем. Агар мошин харида сар кардани боше, шумо ҳози ҳамин видеоро тамошо кунед. Бине ки мо ай нов сар кардем, ай қарза додем, озина ай 40000 бо сар кардем дальше мошини хушрӯ харидем. Метонем бо ай бо хела пул кор кунем. Бо дальше бо развиватсия мекунем, нишон медиҳем ҳамаша ки. Макс Нёка, ваё метонанд мошининошона биёранд, машиное ки мехаранд. Мо бесплатно, инами усто, инами сервиси, мо дар хизмати шумо ҳамаш. Мо ҳамамо дар хизмати шумоем. И қай истар бески дар пешти одамо бисёрад. Нёк Макс, мо ҳамамо дар хизмати шумоем. Ну мо наметонем мошина қати шумо рафта дидан. Я хело шумо хафа мешед ки биё қати ман Москва бара, Питер бара, Челябинск бара, бардод агар мо қати шумо шаҳр дар шаҳр бигардам, мо ҳам зиндагӣ дорем, мо ҳам як зан, гудак, Исусе наметонем шаҳр ба шаҳр бигардем. Боравай мошинотона биёре бесплатно, ягон капек дар кор нестай. Пробиват мекунем, нигоҳ мекунем задагӣ айё ки не. Ай тарафи мо чӣ қадar ёрдам мераста, мо дар хизмати шумоем. Яъни Макс дар хизмати шумо, яъни Макс. Агар ман набошам ку, Макса диде бигӯ ки инаи дар шумо должен, фаҳмиди? Инаи дар шумо бесплатно мошинатона нигоҳ мекунам. Медрора, ягон совет боша, совет метия. Шумо гамша нахре омадан гире, самое главное биёед. Гап бисёри бачида. Чико кардем дальше-то? Восстановить мекунем машина. Восстановить мекунем? Восстановить мекунем. Хушрӯ фикр кардӣ? Ну плит мераса восстановить кардам да пока. Хай навшам батам бираз запчас бахар биё. Боздам бурай. Бираз запчас харда биё Макс. Дата арка, порог, бампер харда биё, усто сар куна. Ну мо полный нишон метием ки чихе сварка мекунем, краска мекунем, да охир результати бомбовия просто нишон метием. Шит? Давай. Рости гапа бугум да ёдам нестай чандум рӯза и бачаи мошина сабират мекуна. Мошина краска кардагиам бачако, полировка кардагиам. Так-то видакш хушрӯак шудагиам, хестай. Боз ами и қаг мондагия, подкрыликш мондагия, туманикош мондагия, зазороша бояд часпона. Пушти мошинаи қаг мефрора, баллонои лед немезана. Ҳамаш 100% мешавад. Ҳозир хича мепурсем бечораро ки берун уже хнакай, дар Россия уже зимистон шудагия, и бечора мошини сабират мекунад. Чико кади? Ай мошин сабират кина я чи шиди бечора, а? Ну азоб, Макс, чико мекунем? Видакш пайдо шудай ку, а? Хушрӯак шудай Макс. Ипра дигаш мудагия сабират шуда. Уже савдо кардан мошина. Фрохтиш уже? Да. 135,000 да. 135,000 да? Ҳами хе? Ё ки боз сабиратш мекунӣ? Ҳамелачам дай пластикоша мемонам мондагиоша хичол мекунад. Так мекунам, чамаша хичол мекунад. 135,000. Чанд сум сарф кардӣ общий? Общий ҳамин нархи мошин ки расходом гедано 80,000 нагзад. 80,000 шуда. 80,000. Сварка кардан, краска кардан, мойка кардӣ, полировка кардӣ, 80,000 шуд. 80,000 шуд. ҳисоб кардӣ ку чанд сум кор кардӣ примерно? 55,000. 55,000? Примерно як чанд вақт хашта? Як моҳ пашидем, гета як 20-25 рӯз кардем. Даибайн бо коробка фақат дида накардам. Ну як моҳ ҳам ҳисоб кунем 25-30 рӯз. Як моҳ да 55,000. Ну ту постоянно кор накардӣ. Просто оварди, додӣ, ҳамаша кардам. Мелочам худам озикадештам, ҳамин пластмассаша сахт кунам. Бачава сахт кунис. Пластик, ҳамин. Я мешинки мешинсиша. И глушители да пуштиш? 100%. Ну 55,000 ҳам қилай Макс. Ки медонам ки қиматтар мепурсаем мошина, баъд мешид қиматтар чун мо сероно истодия вақт надорам барои такаданда. Хайр бачако азиз, раҳмат ки видеои моро тамошо кардем. Макс машина полностью кардагия, порогошам кардагия. Я бор дигар кузов шуда шумо айдуни нишон ки хушрӯак шудагия, мошин краска кардагия, полировка кардагия, ҳамаша. Хайр Макс, чӣ гуфтани бачакода? Всем удачи. Мошин бизнеса сар кунед. С малого потом начинайте большое. Майда мехезе, майда.
همتون خیر باشه عزیز. دفعه خدا باشه.